Twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi kaza tuje konti systeme jamigale urubanza rero rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki gihugu kirega mu gihugu cy'u Rwanda muri CPI. Procureur General wa Cour Penale Internationale akaba rero amaze gufungura procès zigera kuri eshatu z'urukiko rukomeye cyane cyane mu rubanza ruregwamo abasirikare rero batandukanye cyane cyane bashinjwa ubwicanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Kivu ndetse na Goma na Bukavu. Kugeza ubu rero aba basirikare bakaba batandukanye ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, akaba yasabye population ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri territoire zirimo rero umutwe wa M23, Goma, Minova, Karehe, Rucuru, Ijwi, Masisi, Kabare ndetse n'ibice bya Bukavu utibagiwe na Walungu kohereza amavideo cyane cyane yerekana cyane ibibazo bikomeje kuhabera, ibibazo bya esclavagisme bikomeje gukorwa ndetse yewe abanyamakuru ngo bakagerageza no kohereza ama information akwiye cyane cyane kuri ziriya violation des droits de l'homme ziri gukorerwa mu bice bikontororwa n'umutwe wa M23. Kugeza ubu procureur akaba yatanze naho kohereza izo evidence hose, ni link dushobora kugushyirira hano muri description ukaba wayijyaho. Aya mavideo yose akaba agomba rero kuba yasangizwa mu buryo bwihuse mu gihe yashyizeho agahita yinjira kuri Cour Penale Internationale. Nimba rero cyane cyane mugize ikibazo icyo ari cyo cyose mukaba mugomba guhita mutanga izi video. Kugeza ubu abanyamakuru batandukanye bakaba bakomeje kugenda basabwa kuba bakora ibyo bakwiye gukora. Aba expert batandukanye bo muri Kivu bakaba bakomeje gusabwa kwandika amaletire akomeje kugenda agaragaza ibibera muri kiriya gice. Aya maletire akaba akomeje gusaba abaturage nanone kudenonsa rero atrocité izo arizo zose ziri gubakorerwaho, zaba amaviyore, gukubitwa ndetse no gukonfisika ibintu bitandukanye. Abanyakivu bose baba muri Kinshasa bakaba basabwa kuba bahereza iyi koze ngo umurongo bakagerageza kubana ndetse no kugerageza kuyobora abaturage batabifitiye ubushobozi muri biriya bice byo n'umutwe wa M23. Aya maletire akaba azahabwa rero CPI, akaba ari amakopi agomba guhabwa na Nations Unies, EAC ndetse n'ayandi ma organisation. Tukaba turi bukomeze kugukurikiranira gatanu ku kandi uko bikomeje kugenda bimera. Ntitwanagenda kandi tutababwiye yuko iyi CPI ikomeje kugenda ivuga yuko installation y'uru rukiko Cour Penale Internationale rukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuba yibanda kuba politiciens bamwe batandukanye. Ni mu gihe kandi nanone tutagenda tutababwiye yuko Colonel Innocent Kayina wahoze rero ari mu basirikare b'umutwe wa M23 yamaze gushinga undi mutwe ugamije ngo kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu mpera za 2012 ubwo umutwe wa M23 rero cyane cyane wabagaho icyo gihe ukigarurira ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu mujyi wa Goma. Kayina ari mu basirikare bakuru bari bayoboye ingabo z'umutwe wa M23 hari muri 2013 ubwo M23 yirukanwaga rero igoma ingabo zirimo za SADC, MONUSCO ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu musirikare yahise ahungira mu gihugu cya Uganda ndetse mu Gushyingo 2021 ubwo umutwe w'uburaga imirwano ari mu basirikare banze kuwiyungaho. Uyu mugabo mu kiganiro yigeze gutanga kwitsakaza ndetse no ku bindi bitangazamakuru yavuze yuko gushwana kwe na General Major Sultani Makenga kuri uyu mutwe wa M23 biri mu byatumye atongera kwiyunga kuri bagenzi be. Kayini icyakora yavuze yuko nubwo atakiri kumwe na M23 hari abana be bari kurwana muri uyu mutwe. Mu gihe M23 rero kuri ubu ngubu igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo umujyi wa Goma, Bukavu. Colonel Innocent Kayina nawe yamaze gushinga umutwe we rero uwo ufite umugambi wo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNLC, mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Force Nationale pour la Libération du Congo FNLC. Itangazo rero uyu mutwe wasohoye kuwa 30 Werurwe ryerekana yuko Colonel Innocent Kayina ariwe mugaba mukuru w'ingabo za FNLC, mu gihe umuvugizi wayo yitwa Majoro Kasereka Andire.
Muri iryo tangazo uyu mutwe kandi bigaragara yuko ufite icyicaro ahitwa Aveba mu ntara ya Ituri. Ba nyirawo bavuga yuko mu byatumye bahitamo kujya rero mu nzira y'ishyamba harimo imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa ngo no kuba ngo butarajwe ishinga n'imibabaro cyane cyane y'abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo Kayina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo ngo ruswa, ikene wabo kugura abo ishaka kwiyegereza, guta muri yombi abana mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Uyu mutwe wagaragaje yuko ngo hakenewe ko abanyekongo bahabwa serivisi mu cyubahiro kandi ngo biciye mu miyoborere myiza. Ngo ikindi akaba ari na ngombwa yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivanwa cyane cyane mu bibazo birimo ngo biterwa no kwikunda kw'abayobora iki gihugu. Kayina yashyize rero muri Ituri uyu mutwe ugamije ko kuvanaho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike. Thomas Rubanga usanzwe ari inshuti ye nawe ashinze mu ntara ya Ituri umutwe ufite gahunda y'iyo ngo nanone yise Convention pour la Révolution Populaire. Turagukunda, turagaruka mu twongere tugaruke kugira ngo tuguhe update. Kugeza ubu ngubu urukiko rukomeye mpuzamahanga mpanabyaha rukaba rugomba kwiyensitara muri Kinshasa kugira ngo ruburanishe aba politiciye bafite uruhare cyangwa se bagiye bagaragaza amazina yabo cyane cyane mu maraporo. CNRG des missions citoyennes d'observation électorale SIMOCEL ikaba yamaze gushyira hanze raporo ku gihe cya nyuma y'amatora cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihe cya insécurité, aho horizon yose nini cyane y'igihe cy'amatora ndetse n'ibindi bihe byayakurikiye hagomba kuburanishwamo ibyaha bitandukanye mpanabyaha byakozwe ngo bikomeye. Kugeza ubu rero kandi nanone hakaba urukiko rushinzwe mu rwego rwo kuburanisha bamwe mu banyapolitike bagiye bagira uruhare cyane cyane mu bikorwa byo kudestabiliza igihugu, ndetse kandi harimo n'abayobozi b'umutwe wa M23 ndetse n'aba-agreseri. Twabura kukubwira yuko kandi nanone hakomeje kugaragara amasasina agomba kuburanishwa, kugerageza ngo gushimuta abantu ndetse n'ibindi bikomeje gukorerwa mu bice bitandukanye nka za Beni, ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bikomeje kubangamira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Kugeza ubu Felix Tshisekedi akaba akomeje kugerageza uko bishoboye kugaragaza yuko ngo hari ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi akaba rero yaraye atanze imbwirwaruhame ikomeye avuga kuri role y'igihugu cy'u Rwanda ngo n'umutwe wa M23 muri violence zikomeje gukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ngo n'uru rukiko rugomba kubiburanisha. Ubwo yatangizaga rero kuri uyu 31 z'ukwa gatatu 2025 muri Kinshasa table ronde cyane cyane kuri Genocoste, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yaje kuvuga amagambo akomeye. Aravuga ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amateka akize cyane ku bukomere butandukanye, cyane cyane ngo aya mateka akaba akomeje kugenda agaragaza yuko ngo mu by'ukuri ababaje, ati hejuru ya miliyoni 10 z'ubuzima bw'abantu bamaze gusogotwa ndetse ibi bikaba bibabaje ko batarabona ubutabera. Yakomeje avuga yuko ngo kandi nanone hafite icyizere ku table ronde igomba gutangiza strategy nshyashya y'igihugu mu rwego rwo kuzirikana ngo Genocoste no gutuma izirikanwa ku isi hose. Yavuze ati ibi byaha byakozwe igihe kinini kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na communauté internationale irebera. Ati ukuri nuko kugomba nyuma kujya hanze. Ati ibi ibikorwa bibabaje byagiye bikorwa mu buryo burendirekte bigakorwa n'ibihugu biduturanye nabyo, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda ngo binyuze muri force negative iki gihugu gishinga ngo kandi ngo kikabasha no kizirerera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara cyakagombye kuba kizi ibyabaye.
yakomeje avuga kandi yuko ngo abanyekongo bagomba kugerageza ngo kwihangana. Aravuga ati bavandimwe banjye, ukuri kuzatsinda kandi kuzajya hanze uko bagerageza ngo kugukorera ambuscade kose. Ati diplomasi na ideology yacu niyo kugerageza gutanga ubutabera ku bacu bagiye babanza bakadusiga. Felix Tshisekedi yaje kuvuga yuko ari angaje mu buryo bukomeye kugira ngo azane justice ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akavuga yuko byanze bikunze ngo ukuri uzatsinda. Turakunda turagaruka mu kanya. Akaba yanasoje avuga yuko ngo amateka agomba kwandikwa n'abanyekongo bo ubwabo. Turagaruka mu kanya.